Wabiza intombi enzalayo uMahadebe eyibiza ezovalelisa kuyo nakuwo engahlushwa lutho bafethu ehlushwa yizwi elithi akahamba ofuna thina ukuze sina sibe bahle ngenxa yakhe. Angazi uma bafethu bayizwa le ndaba enkulumayo. Bathi lama nkosikazi aphendula athi Shembe, ngasiyazi thina indodeni sizohlala la uzobuke. Babengazi ukuthi uShembe uzobuya. Kodwa abantu bafuna thina njengoba sibanje isindile. Sengathi ngiyambona uNkulunkulu esekhulu ingoduso yakhe intombi kaNcube eyiqhuba ukuba ihambe yogana abantu ekhona yena ephila engahlushwe lutho. Wakufuna thina bafethu ukuze sibe kahle njengoba sibahle kanje. Yena nje bafethu isikhathi esiningi abantu uma bekhuluma ngoShembe owafika emazweni akubo, kona futhi ngayibona ukuthi singaze sihlale la kube khona abangazi ukuthi uShembe wakwafika ngasemakubo. Angikho kodwa lapho.
baye bagqamisa ukusekodwa kodwa le ndawo omkhulu wafethu isifikile lapha ezweni laseMpumalanga yaqhubeka yahlupheka from 1910 to 1922. Mhlawumbe lo omkhulu esehambile waphinda waqhubeka wahlupheka ngoba ngikhumbule indaba eyaxoxa noNkosilana ithi kufike indoda yaNgcobo ithi ubaba omkhulu angazi noma le ndoda ihlala ngasentabeni. NgoDisemba kuzoba uJanuwari uma ichaza le ndoda ithi imbone ejulukile igibele ihhashi nehashi ayigibelele ejulukile futhi. Uthi uma ebuza le ndoda yaNgcobo ibuza uShembe ukuthi kwenze njani kwajuluka uhamba kuyaphi. Bathi abadala yaphendula mhlathi yazi ngihambe ngiqoqa abantwana bami ngibaqoqa ngibamemele ukuthi beze emhlanganweni kaJanuwari. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ilona hashi lisibekile ihashi enkulu ekube kukhulunywe ngalo. Nami ngithi wafethu uShembe washo ngizothinta nje indaba yona. Mazofika wamkhulu ngakithi wayaleza emzini wasemvini eMkhomazi okwakuwuwo uyinhlanganisela eManazarethini engakithi. Thiwa wamemezela wamkhulu ukuthi uzofika akavimba indlela. Uma bezomhlangabeza abantu base bebangisana, abanye bathi uze New State, abanye bakhomba la ezoza ngakhona. Base behlula laba abakavimba indlela bahamba wamkhulu bawulingisa endaweni erongo. Uma bebinde ngapha eNew State waseqhamuka abakavimba indlela. Sengathi ngiyabona ubaba omkhulu esethola ikomende lakhe esuka yedwa ehamba indlela ende eqopha iy'ntawa nemali. Uma efika emzini wasemvini kuthiwa wayesethukuthele kakhulu. Wathi abantwana baseMkhomazi bangithalisa isuitcase ngingedwa ngihamba indlela ende kangaka waze wasuka unwele ekhanda lami. Lolu nwele ngiyolubuza ngisho ezulaleni ezayo. Kwafuna thina bafethu ukuze thina sibe bahle kanje. Akuzange kube mnandi. Uma bexoxa abadala le ndaba kwesinye isikhathi baye bakhale nembuzi. Ngoba uNkulunkulu akazange akuthola ukukhuluma. Kwezinye indawo wayefika boshwe. Kwezinye indawo wayefika kuzwe ngomthakathi. Kwezinye indawo wayefike ashawe. Afele nangamanzi. Kodwa bakufuna thina bafethu ukuze thina sibe bahle njengoba sibahle namhlanje. Mhlawumbe uzakhumbula ukuthi njengoba sinjena nje wangadlali mhlawumbe siyenza kahle. Mhlawumbe bengaba nezinto bezingayiyeka uma ishamba siyeke. Ngiyabonga futhi ithuba inkonzo ivulelekile ngaphesheya He
bayethi ukuthi kungaba yisho ukuthi lasuka khona sazi ukushaya kwenzani lasuka ey'ndaweni zangakithi sazi ukushaya kwenzani. Ngizokhuluma nje indaba efika kwelanga yafika ngizobonga endaweni zesho yathi mayifika inkosi langa wathi kuyisabatha isho inkosi wase kukuyilwane iy'mfene ney'nkawu zeze zahlala emngceleni wentaba zasey'dlalile inkosi. Sikhuluma inkosi yamaNazaretha ithi bantwana bami le y'nkawu ziyakhuluma zithi nina ngiyixoshe igama yazo nisuswe yini lana besho ukuthi cha baba saxosha kakhulu ezazi siyaphi yasikhisibusithi inkosi imbusise nibuyele yase kuthiwa ngalo mzuzu yakhe unwelelayo sifaka phansi athi kule ndawo sitshela amaNazaretha kuyomila amantoba amaNazaretha nathi siyinzalo yalelo nwele konkosi. Yasifika inyanga yezulu mayifika inyanga yezulu ephongolo angithobi angivele ophongolo abantu sinethempeli lakhona nyakasi yayithi mayikhanda le thempeli ithi mayisusunyawo ithi bantu bami oyedwa akabekitshe mangisusunyawo ubekitshe mangisusunyawo ubekitshe yazi lahlanganisa ithi mayibuya sozini ithi bantu abami ngithengidlula lana ekuseni ngithengidlula lana ngase ngiqaba le thempeli ukuthi sekuseni ithi kodwa ngithengikubuya ngiphume ebonikadi wasevela inkosi yangankatini yathi lalela mfowethu ngaluya khona asasike ekuseni sesephuma la sport. Ngikhulele ethempelini njani manje ngithumele ngithumela kushaya angidezibuzi ngase ngifike kunyazi kelo thempeli khumbula kahle aqala umsakazweni aphongolo sinomsakazo ukuthi noma khuluma ushambe nyangele lo ngobelo umsakazo khona umsakazo waqala umsakazweni wasekhuluma lo ngane unyazi wezulu asho athi lize libalance ziningi izinto ezenziwa unyazi ngikhumbula umthetho ekhaya ithi inkomo ensikazi ehlahla yoqala kithi emazulu akithi wathi uyothatha iy'nkomo zempela zasey'dilizwa iy'nkomo erolini wasekuba khona inkomo zeyodwa egqalizayo egqalibheke wasephuma umkhulu wethu endlini wase esondeza abafundisi wasethi bafundisi ngibizele uDumisa bayamazi uDumisa walunga wasithi ngibizele uDumisa wathi lalelani le nkomo nje njengoba igaluza kanjena ukhalithole ngaphakathi ithi njengoba uzohlatha nje mina ngenzeni ngoba le nkomo iyithikazi wasikhipha imali unyazi lwezulu yasilashe lathi ngiyithenga le nkomo ingasahlatshwa sukela namhlanje inkomo ithikazi ayikasahlatshwa waqala omunye njulane lokushintsha unyazi lwezulu laqala ubaphathi samakhosi laqala ngenkosi yakithi ophongole bathi inkosi asibuyele konkosi inkosi usebenzile
La unkulunkulu wethu athi mayifika uNkulunkulu abashumayela ekhaya ufuna bamezisa ufuna bashaya insimbi wabeka umjantshi wawulapha athina nomunye ngingafuna ukuzingane noma la kwezibuya namhlanje kuyashaya insimbi ithiwo singazi ukuthi befika ithi insimbi la ekhaya sayithanda khaya sakulo yathi akhanya insimbi engangesefikile engangesefikile mofika lezo ngiyakuthi ayikho ngayo alukho amen Uthiwa
Hey,
Aí você fala, você não tem 20, eu não tenho 20,
uma efaka kumadolweni uzemayigaba amadolo ungadleki kuyinyama. Uma bekubuza ungani ungasabi ngamso sephakeni ethi ngizole indaba yokubuza. Eshisa ngudlana zabafundisi ingudla evungamenta benza sesinothi kuyoza mzamela sisiyashila eshulana amen. Useyabiza amabona abanomesi nonke ukuthi bani bami ngiyadabuka ngiyabona ukuthi ngiyathanda ukusina kodwa njengoba ngithanda ukusina kaninayo kodwa manje amazi ukuthi singenze njani ukuthi ngithole imvunulo ngoba akuhle ukusina ngemvunulo yokweboleka. Usethangazi ukubeka hami ngabe ngihambani ngithola umsebenzi ngone bese sibona lezi livela lizane
lo muntu ekade sikuyena akalungile, lo muntu esibesikuye unomuntu omuhle. Nasesikhathi uhlobo lomuntu ukuthi umuntu kanjani. Isithi Inkosi yamaNazaretha Myekeli uzawulungiswa yini? Wathumele insizwa wamhlongo esukulele lithi esizizwi kuyo khuluma lithi mhlongo wenzeni?
Oh